savain chi bai le vek ule zemabok no twal chung chanchin thar te kan ngai thak ma in pathiani kaushan sang inkhom program lawnga thamasale ila Presbyterian Church of India zemabok not kaushan inkhom shoi tuwa upa ke silal pian thanga ani anga Sunday school chan tuwa pisi nun thari ani ang Sunday school zirlai zirtur hi zirlai somni parukna Israel te chunga lalpa thatna ti zirani anga pola zirlai hi zirturani ang chanhu inkhoma chan tuwa PR lal mingmoi ani anga pu h lal dua ta hnen atangin pathian thu cha ngai thak ani don ani zan inkhoma hian upa ke silal pian thanga hnen atangin pathian thu cha ngai thak ani anga junior KGP zai pol ngai thak ani bok don ani Baptist Church of Mizoram Zemabok tun pathiani jinga hian area Baptist Council try to 10 BCM Zemabok anron tlo dona anron tlo chan hi BCM Zemabok in ABC in khom puyan thlen don wangani ABC puipa hian hun an manganga chanu in pol ho na po ani hian an shwai tlang don bok ani pathiani chomha in khom shwai tu a upalel mon sang namte ani anga pathian tu cha hi upa HC la sang zwala ABC chairman hela chingin ngai thak ani ang Sunday school senior B a hian mimalin in zirtir chok chinania tun pathiani a chuan zirtir tu ten bani pola cheu class zirtin lak tur ani ang zirlai zir ho tur hi thusil tu bung sari chang somni tu ma mi fel an lo ti phui mangin zirlai zir ani ang chanu in pol ho na shwai tu a upa ro chara ABC chairman elect ani anga thilpek hlan tu a upa Dr. RK ngutin khuma ABC assistant treasurer ani ang he in pol ho na hian bia shwai tu sang te twal chung kaushan shwai tu fellowship shwai tu tile ABC in khompui organizing committee in adin committee peng sang a shwai tu cheute tel tur ani ang tlai chunghei tongchai shwai tu a pulal din thara ani ang zan in khom shwai tu a rongbol tu TH neka ani anga upa PC zomwan hnen achingin pathian tu cha ngai thak ani ang pathiani kalta chuma in khoma khan leprosy committee 10 certificate chhem tak an sem chhuak ani tin pathiani jing kalta ve kham pastor pension reverend lalber khopui moyan thu thatak mei aron soiboka kaushan Mipui ten hlok thak an ti hle Presbyterian Church of India Phil Veng kaushan Pastor Bill fan program man ani dona choma inkhom chan tuwa pira kap thangi ani anga Sunday school zirlai zirtur hi zirlai somni parukna Israel te chunga lalpa thatna ti zir ani ang zirlai hi pastor kelal thenglianan hun khata azirtir don ani chanu inkhoma hiam baptisma le lalpa zanja sacrament pastorin abwa sei don ni zanlam inkhoma hiam pastor kelal thenglian hnen aching pathian thunga ithak ani anga kaushan zai polte zai tura be sei ani bok ani United Pentecostal Church of India Zemabok chomha inkhom shwai tuwa upa wanlal choilawa ani anga chantuwa hiam brother TB gurung ani ang Sunday school zirlai zirtur hi thusil tu le thlan khom te pungsom ni pangana finna chu adna ai na chung nung ti zir ani don ani zirlai hi reverend silal englianan mun khata azir ti rang chonu inkhom shwai tuwa upa deng ming thanga ani anga chonu le zan hi pastor bia fan program man ani ang zanlama kesil rong bolna bel tu pastorin anei bok don ani Evangelical Free Church of India Zemabok not chomha inkhom shwai tuwa upa HB romhing liana ani anga chantuwa tlangwal isak el pulamte ani ang zirlai zirtur hi zirlai som pariatna isa le bung somnga panga chang khata changa chang som pathum tho zir ani anga puja sef el songa te in mun khata azir tir don ani zan inkhom shwai tuwa twalu pale rem ruata ani anga pathian fakla pu wanlal chwanga hnen achangin ngai thak ani ang twalu pa age zotna than hnen achangin pathian tu cha ngai thak ani bok don ani UPC Mizoram din thar kaushan chomha inkhom shwai tu a upale shwai tlwanga ani anga chantu a ke van lal ram din thari ani ang Sunday school zirlai zir ho tur hi zirlai somni pathumna ani don ani chani inkhom shwai tu a upa le shwai tlwanga ani anga chantu a una nu lal thazavi ani ang una nu kemal somi hne la ching pathian tu cha ngai thak ani don ani zan inkhoma hiam shwai tuwa upa le shwai tlwanga ani anga upa paw nei gena hne na changin pathian tu cha ngai thak ani ang UPC Mizoram Zemabok not kaushan pathiani chama inkhom shwai tuwa upa le thanmoya Sunday school superintendent ani anga chantu una nu mangai zwali ani ang Sunday school zirlai zirtur hi zirlai somni pangana sam number somli pangana le somli parukna zir ani ang twalu pa si lal rin kiman hun khata azirtir don ani chanhu le zan hi bia Sunday school doctrinal camping follow up program Zemabok kaushan biak ina man ani don avangin pathiani chhun le zan hi bia in khar ani ang Iswa Krista kaushan Zemabok not
chamhe inkhom shoi tuwa upala lian soma ani anga chantuwa anjalerin sanga ani ang zirlai zirtur hi zirlai somni palina Josephan lung intang vete mumang ashilfia ti zir ani anga upa vanlal hlunin mun khata azirti don ani chanhu inkhom shoi tuwa upa vanlal hluni ani anga chantu twal upa pilal biak ni ani ang upa vanlal chuam hnen atangin pathian thu cha ngai thak ani bok don ani zanlam program a om lawang reform caution zema bok not reform caution zema bok neu ten mundanga inkhom an nei don awang in bia in khar ani ri don ani tual chung chanchin ilong ai thak chun jomle ngalila bial tu mla pulal than sanga pucha te chon tunkar ni lai thotan jingkara khan local council ten an bei seile an lo ngen angin kan veng chunga leimina wanga harsatna kan to mek te chu amuna aron ena heta hian zpm block le unit troi tu mi engma zatin an ron troi om ani zema bok no din thar veng chon nuai jok amin lai le min bel le mai lom lai te local council te hian an enpuya ma an lo lak to dante disaster lam le pwd lam te nena an lowin dor to dante an soipuya vengtana hlom thei le atur tu mipui tam tak anom dante an soipuya ma chak tak lak chun chom ani thei dan turte an soipui ngalani bial tu mla chon an malak dante a personal secretary nena ziaka thena anin alo bozui tur thu soibok tin si tuikhur chung kotam takina antan mek chu leivung in achil vek awang le achak inding lai tan po a hlom thei ani awangin local council ten ma no lak to dante an thil thria he tuikhur pan na kong po hi siam ngai tak ani tu te an thlen ngal bok ani tin hei mei baka hian thlanmol sir korpui chu aton tir kor amumal lu awanga thlanmol chunga tuihok tam tak alu thin thu te hei hian thlanmol chunga thlan thanem tak omna chu amol chopa tol pui mei thei ani awangin siam man mo thak ani dante an soipuya amuna local council ten np ngalin malak pui turin an ngen ngal bok ani hemini vek hian field veng caution Presbyterian Church of India tena an bekin zauna na an dil sericulture ram chu bial tu mla hian amuna a np ngala caution lama tangin upa bek chungnga khal thang chuan bekin ram azima wanga hun an mo bil dante le cautionina ro man thar naya in thasung tak chunga an dil dante bial tu mla chu an soipuya report apengal ani amuna hian sericulture lama ho tu diante an kim hle a an harsatna te soitlan ni in bial tu mla chuan an lo soi ho tur thu caution roi tu te hena a soi zema bok not local council te chuan mla in ahun chep takara an som na ngai pui mo amun ngai a khotlang harsatna an to te aron np thei chu hlomom an ti hle tun thotan ni khan tun ro tui tlana satak awanga si tui khurul leimi na chilbo tak vek chungchanga amc lama local council tina an thlen chu helai bial tu je localin amuna local council tin an en ho ngala si tui khur siam wat ani theina na malak chho ngal mop mop apoi mo zia ria in local council te chu athei anga ma lo la ngal turin je chun asila thil tul dang te chu office lama alo boi pui ngal thoi tur thu asoi bok ani tun ni lai thotan khan jeda noya solar light chu local council kai hroina noya ata tola siam ani a thok tu te anin dei lo hle a report local council ten andon angte siam zo tir ramzel tura malak ani a la siam kim lo emo chethar awm chuan local council secretary hena amun chiang taka soin report turin local council le chuan min ngen ani zema bok not local council tanga hriat tirna kan veng chunga kholaya uita le ui ek mu tur awm le tanta a kan veng chung khotlang roi tu local council le ngo sang sang ten kholaya uitla omle omlo vain hunrem changa pianga an natlang zel dona kholaya uitla mu ani a dran chunga engpo lo thengse kan soisel theilawang khotlang alo thiang hlim zel theinan kan ran vulte khokhir thaturin veng chung mi puide min ngenin min hriat tirnan le ani general administration department secretariat administration wing noya ldc na ruak dil tur post ruak pakwalai mai oma adil theichin hi hsslc pasin ni in adil na hi ni somthum oga sang hi somni li aya tlai lawa thelu tur ani a kan veng chunga thalai te dil du kan om chuan adil na form hi a huna vakal khir ngai lovin local council house a lam thei turin zema bok not local council chuan min ngai to sak ani veng chung thalai te department noya nadil thei om ang te ngai ven na sazual turin local council le chuan kan veng chung thalai le khathiam jok te min ngen ani zema bok not local council house jing dar sari atanga dar kwa thleng hon thin ani a thoran atanga zir top ni thleng in mi pui dor thei turia hon thin ani tunlain kan veng chung a ruk alwar tar hle meya zema bok not jsc atanga thu kan don danin tun thole ni jing dar li atanga daruk inkara Misual tu ti hriat lo chuan din thar veng circle tar veng le fil veng lam a te ruk tur zangin awak kol vel ni a hriat ani a
pu HB roaming liana motora omlai chu he Misual hian a phone ruk tumin motor hi apana mase khaltu alo ama wangin phone man dilin chuan lam asiama ngai that lo na em nei lovin motor nei tu po hian alo en liam ve mai nuwa circle tar veng lama phein pusang lian ati in dor ni ngal bok ka lutin thilte lein tuite in adila anni po hian thata ka lo changin an lo en liam vele maya mase a chuan nu huninga mo chen aliam nuwa phone about ti hre chuak le ngalin he Misual hi achin an threzui talova hanum zui turin pa ber hi zanlama dam lo na awanga dam do in pan pui rum alo ni bok nen zui tu tur an om mai lova he Misual hian fil veng lam apan chhole nuwa pu aral mon bi te in komkar lam apan pheile a heta hian ama akhum lo helmet aron khum chuak le bok ani heipo hi aruk le thoni arin ani he minu hian CCTV lama alandanin konveng lam apan pheile ngal ni in JSC lama tangin thu kan dong ani heruk ruhi ama lo hria le lo mu chuan JSC a report fat turin zema bok not JSC te chuan min nge nani tin JSC lama report kan don danin thole ni vek hian tlang veng tlang zola bike chu Misual tu ti hriat levin lokar che in petrol alo ru chuak veka bike hi ama ni dei atanga da son ni in petrol ruk na rem chang CCTV alang thei lo tur lai a da masak ni in alang bok hei hi thiam taka ro mana fel tak ne na ama a lo ro man lok to ani mel viawa tin rem chang mu thut wanga ru ani ve thei tho bok ni in JSC lama tangin thu kan dong Misual hi zon mek zelani hetianga Huangtau taka veng chunga Misual anon chet awang hian zema bok no JSC te chon Mipui te Fimkhur le zual turin min cha in min ngen ngal bok ani zema bok no kai hlet muthuli zaw association te chuan ti somni pakat thlasari sangni somni bali khan OB church in hlan na hun pu aral zirian teina an mang ani hemi huna hian committee member tur po an rot fel nge committee hi nili tharia sangni somni pali tlaidar thum le chan ve a nei tum ani a amun tur ero larin hriat le ani ang natlang phatna cheng zan hi pelote chu julai thachungin cheng zanga phatna lian peturin throi tu chuan min nge nani ni somni panga thlasari sangni somni pali ni lai thotan jingda ruk le chan ve khan zema bok not presbyterian bek in kong panna waime ram samfai natlang section 210 an nei helai mun hnim le nom nok te chu uluk taka then fai ni in natlang thok chuak te chunga section 32 te an lom hle ani tin he natlang a hin branch OB pu arl ngak lenan amuna atoi ombok ani zema bok not branch OMA library chu kar tin zir top zada pengin hon thin ani a heta hian le khabut thar routling le ngai nam tak tak chi rang siar tur thane tak kho thein om library member ni tur hian paisa tlem choin kum khat atan sel member ani thei ani zema bok not branch OMA chun kan library te lo hluta tam theyang bir member ni a lekhabu te chiar turin zema bok no tol chung Mipui te min nge nani lekhabu hi label turin malak chhomek zelani zirlai te tan phei chon pan ngei chi ni in tunlai aizol thalai ten print media chiar inti huin khopui chung library sang te po alun chho le a thalai te poin helama hian in kan sia ka tangsau so turin branch OMA chon min ngen ani zema bok not branch OMA thu chhuak zema bok not branch OMA chon thlan mola zana zu in le lengwak beng cheng le bol hlo te siam thin an oma thlan mol in bang te po anti cheda wangin kumpuan committee chon section OB tenen ni somni puruk thasari sang ni somni pali zir top zada tangin zantin atul chen duty nei thin ni se tin arela tunkar zir top zan atang khan duty nei tan ngal ani hetiang hian duty tur routine siam ani ni somni puruk thasari sang ni somni pali zir top zada duty turte section OB section 1 OB le kumpuan committee tangin pu arlal ngak le na pularem ruata pu zaming thanga pu efl chandama Dr. Katie Pakhuang te nula laldu mi kolni te an duty ang ni somni le pasari thasari sang ni somni bali rin zana section 2 OB le kumpuan committee tangin pulal changle na sailo pu ar vanal sanga pulal sang loya putlang than moya pilal nun moye tlangwal silal rin nung ate an duty ang ni somni pariat thasari sang ni somni pali bathian ni zan hian section 3 OB te baka kumpuan committee pu malsoma pautu pu Samuel din puya pu ke vanlal hluwa pu arlal machona pulal sang lian ate pu arlal than moi te baka tlangwal vanlal zot ate an duty ang ni somni le pakwa thasari sang ni somni pali thotan zada section 4 OB te baka kumpuan committee tangin pu arlal ngak liana pulal rem ruata pu zaming thanga pu efl chandama Dr. Katie Pakhuang te nulalal do mi kolni te an duty ang ni somthum thasari sang ni somni pali thole zan section 5 OB te le kumpuan committee an duty anga hengba ka hin pulal changle na sailo pu ar vanlal sanga pulal sang loya putlang than moya pilal hun moi tlangwal silarin nung ate an duty thungang ni somthum pakhat thlasari sang ni somni pali ni lai zan section 6 OB te an duty anga an ni bak hen kumpuan committee tangin pu mal soma pautu pu Samuel lal din puya pu ke vanlal hluwa
pu arlal machuana pulal sang liana pu arlal thanmoya tlangwal vanlal zuata te an duty ang ni khat thare sang ni somni pali ni nga ni zan section 7 ob te an duty nga hemi ba kain kumpuan committee tangin pu arlal ngak liana pulal ram ruata pu zaming thanga pu eflal chandama dr kt pakhuang te te an duty don ani section 10 an duty kim nuwa atul dan zelin hetiang hian duty routine siam chhozel ani don bok ani sport lampang lo clear vele donila kan ma thathar lo om tur august ni nga sangni somni pali a hian kan veng field siam chung changa soi ho tur poimo te thil tul te rel turin smart city noya concern officer jong tele zema bokno game and sport association io baka local council io ten joint meeting poimo tak secretary udnpa office chambara an nei donani kan veng football player samuel lalmon pe chon tun kum mei tha khan coaching license d level aron pas thara game and sport association te chuan hetiang license nei thar kan nei bel le hi alomom anti hle samuel lalmon pe hi mohammedan fc tan khel thinin player poimo le tholok tak adi thina tun season big a hian aizol fc tan aron in lan thar le donani aram ta na theina aron lan tir chhodon to ani mela akal zel tura game and sport le local council le chuan du sakna hlanani tin ani ba ga hen tlangwal david rin mona chuan ni kumlama khan di license alo zo to bok din game and sport association troi tu den hena tangin kan dong bok hetiang lama mithiam bik kan nei bel zel theinan zema bok no local council chuan sport lama tuimi te theitop chu avengtan ke pen zel turin min nge nani Zemabok North Game and Sport Association football team Zemabok North FC te chuan Aizol District Football Association noya second division thaber ni turin anin bot sei chole meka manager pu chanchin moya hawin coach tlangwal david rin mona le tlangwal arlan in felaten undivided Zemabok khom chunga player thate som khomin ma an la mek ani tun thlani somthum pakathi registration top ni ania hemi ma hian inti felman an in boi sei ani ti Zemabok North GSA throi tu ten tangin kan dong Zemabok North GSA Zemabok North Game and Sport Association chuan playground sakmek chu thei to pin an vil ranga asakdan phungle in sakda bungrua thalote thi thlai thin ania veng chung Mipui te poin a thalo omde chu malak thoi ani thei zel natura shir zel turin mispite min so mani tin na thok tu ten thamong takan na an tho zel theina atana malak pui zel tur poin veng chung Mipui te min som bok ani khati jong kha ko san sang sang pathian ni program big le tol chung chanchin thar kan pon thei te chu ani e